Upin, Ipin haus banget nih. Kita ke minimarket dulu yuk. Emangnya Ipin mau beli minuman apaan? Ipin mau beli yogurt Cimory, Upin. Oh, ya udah, ayo kita masuk ke dalam. Oke, ayo kita masuk. Nah, Ipin, ayo dicari yogurt Cimory-nya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini teh kotak. No. Masih salah. Ini permen Yupi. No. Bukan, ini susu coklat. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini yogurt Cimory. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.